Yan. Oy, kwasit. Ha? Ingka man iwayway tinuang ko. Saan ako si tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo Ibabaon ka nga rod, kajong. Ingka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag nuitad mo kanyak tinwang mo, taiso. Ha? Uray siyak akanayon timang iwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadpadawat ayamat tinuang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti Sara tanwang mo asipatam. Pigsaam tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti dayja akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isun ti mangiwayway. Ay, amom lang arudan ako asay. Ibaon mo pa'y laang. Kunak no nalaka nga ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ana ibaon? Nagagat ka numot kat dahi ataaw. Anya nagagat. Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, ina na jay mangibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na. Nga dakukwasit na. Nagdakkel kit din arepeti kayo dayta inimet mo, anak. Tapno mabayag apag sungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, Da nagyulakid din ayan, nanang. Napigsatoy anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apaya pumanaw ka manan. Aldawon, nanang. Inak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado, ti atiwan na alimpyo a tao. Nang rona no sado. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ijay balay may. Kayat ko Ha? Ngam nuyawid mo ijay balay yo. Ay, naglalaing amon ngay. Apay ka di akanayo na di nakpatpatyan si kakwasit. Kasan wapatyan ka? Kat saan mat nga umno ti ibagbagam? Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Ha? Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang ka iti piso. No isalog mo daytoy kayok di tababa. Day tapisom ati ibaon mo ang mangisalog di takinayom. Hey, nuang akalag yan. Hey. Sinalpak day takwasit. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anyat imbaga ti doktor na na. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag ang marigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi matikabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo ti kadwa na ang mga sikasukon ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti impyado, no da kabagyan da mabalin nga alaan akadu at ikabsat mo. Huwan, mama. Imbagyan da kadwa na ang mga sikasukon ko na. Nabayagan asagsagabaan na dahi sakit na. Ita, pati kanubarana, nakapsot mo tan. Huwan nga rod. Malagip ko pa idi ugbing kami. No agulaw iji pagadalan. Pagawidan da. Naimbaglakit din tanasingpot ka kani Angie akabsat mo, iho.
Nagmaditi panagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kayat mo kadi, taipanda kalaangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji away. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday chay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada day chay. Malagip ko, tanap-napan tayo idi ubing kami pa'y kinimano. Wen, asidag dito syudad da ijay. Manmano ti lugan amapan ijay. Iso apresko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yun ti lugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay, agyan ako ni ijay. Saan nabali? Takanayon da ka asarungkaran. Wen, mama. O sige, urayon tayo nga rodya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, Kwasit. Apay akit kita am dayta nagpanawan na dakkel abalay, ha? Kuwasit manon. Dakas ka de, no kita ak ti dakkel a balay. Uray agan ano ka. Saan kanto amaaddan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat. Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasanaw, kan kaano ang makatsamba ka. Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagainap mo siguro. Tilo ko na tuyan. Kwasit ka talaga. Si ka siguro ti kwasit. Sanak akwasit. Kasurun mo ket no ibagak akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man ngagngirsi-ngirsi? Na. Tanag madit nakitaan. Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon ah. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Kumain tipigaon! Hoy! Salbag ka, kwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day di akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agngirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapu iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo tamabaling nga isardeng ko tag sigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti bagbagam akwasay. Iti kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya ngay ti gagaran na, taapay nga adda ijay. Panggap na nga ta, ti agtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka, Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Amangan no adda panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Ah, pag ko na amat, ay saan nga tatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay ulitag, saan nga tatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag ngawan agigan. Dirihas, kan nakakanda daw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sanak mo't anak na pananang. Asino tinang ibaga anapanak? Nagsabat kami kan ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban anakita na anapan kay Jay. Ije kalsada ti ayan ko, nanang. Sanak anapan iti inaladan. Anya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agayt. Day tatimbaga ka ni ka, Petra. Tapno di da kapagatapan.
May mayat no saan kan amap mapanijay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, hapay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang dayta abalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro dayta abalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo ka di akadwaan ti anak ko iji vacation house iji away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan di ti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadilang nga agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Isu ti umay mangyag iti masapsapol yu ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, tain kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigyan ijay. Saan nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Eh, Awan mo tinakit kita mi, di mapan kami ijay. Nagdalugan na nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ay, umasidegak man kit de. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yo ka din ti dakkel a balay? Naimbag bigat mo, kapsat. Isyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakit di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi Arcadio? Wen, sir. Italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di atang danan ka at tumulong nga agdalos iti uneg? Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan titangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ijay, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wen iha, ngam sa anak ang mabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlang nga dagos. Wan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masigurado ka kayat mo ijay, ta presko ti malangab mo. Presko pa'y dagiti prutas, kenat natang amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Isu nga rod ana panunot ko, nga ijay kapay lang nga agkihan, iha. Mama, ladingitek no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yun, sir. Madlaw ko ngamin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kan timulong ka pa nagdalos iti uneg. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurukak. Ado nga ro timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Abdamay sa ajak kayat, no ibaon na. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man namukan kwa na, sir. Makitam to jay ataaw. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agnirse. Kat makita tinangisit agugut na. Kan rumor ti atidug ang ipen na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka? Para dalos dito arubayan ti balay? Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Tapno da kadwa da manang Elisa ken ading ko ditoy.
Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama kan Angie. Hoy, Wasid, Ha? papanam. Eh? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak mapanak ijay. Sino tinang bilin kan ka nga ingka agtakaw, ha? Hoy, papanam, Wasid. Hmm? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya no agturungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak mapanak. Sino tinang bilin kan ka nga ingka agtakaw, ha? Ha? Sana ka mapanagtakaw. Si kakit di aglanglanga kang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunamet nga aglanglanga ak nagtatakaw. No agngirsi ka, kas ka lang agtatakaw. Iswasan kang agngir-ngirsi. Intun kwan. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam nga aglanglanga ak nagtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagamat mapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akas iti balay tayo iti syudad, apuro pasdek amin nga aglawlaw na. Wen mama, dito nalamiis kag lawlaw. Saan akas ijay syudad ang nagpudot? Magustom ka di dito, iha? Wen mama, pudno ti kunayo a presko dito awan polusyon. Ay, masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito. Wen mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalawmaw, kan kanayon ti ungor ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day ta adda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak ita abigat ditoy. Sika ka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyamanak ma'am. Manong Arcadio, di mo ka di kayat kagyan dito Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan, maturugak ditoy ma'am. Wan ko mamanong, tapno adda ka duwami a lalaki dito Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay nanang. Para bantay, tawan kano kadwada a lalaki. Saan ka nga ron nga ginawed? Saan nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak nanang. Kastala siguro taitalaang ngagkabalay kayo. Sa maysa, may maysam a lalaki ijay. Idintaw tadwada a babae ijay. Apay ngay, ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko aya. Kas kalaubing agpaiso. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay. Agsingsing pat kan agagagat kay jadakkel a balay Nagasat ka, tasika ti inala da akadwada ijay. Ay nanang, agsingsing pat kan agagatak, tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo? Wan man manong, mayat dito ita presko. Mayat ti angin na. Pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabit lang Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman nak manong. Ay,
Ma'am, madamag kuman gayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaaduan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho, ijay. Kaya't kumat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wen manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat nateng kan prutas. Ha? Adda sakit yaw? Apa yan naglaat ka manong? Kaasi kamat nga no adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag ngaminan daytoy. Agas laangan ti mang bibiyag kanya. Panawin siguron, tapno aginanaa. Kasla na patag tinagsaritaan nyo kani Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masagnan launay manang. Oray kasla ubing nga agpampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanya, dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko? Sa bagay, nukit kita kat nasayaat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayaat mo ti panagdalos na. Kasla gunggunay, kan agsasao nga ubing ngam nasingpet. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kasya a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nangi sakit mo ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anyo ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, taumunag tayo jay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanan manong, tulungan na klaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man manong. Kasama tumbak. Inak agtugaw iunag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo. Sige, umunag tayo. Anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom. Ay, dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakitak ang nataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Ti agas, Ay. ma'am. Daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamak kan ni ma'am. Atoy ti agas. Agya man. Atuhin mo ti danom, ma'am. Ay, Agya man. sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalin na kapanawan manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakitak ang nakalukat tigig tidakkel abalay. Ngam sisik karudan samag ti babae nga dayjay. Nakalukat ko nam, nanang? Un nga raw, ngam ti pagsidda awak. Jay babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kadyong akwasay. Anya? Uri asino adisin ti a babae. Di nalakit di kayat ti makisin na labay kini Kadyong. Nakitak nga raw, siksikutin pa'y ni Kadyong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae, nanang? Saan ko ida nga inasidgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalaba itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abasto na kan agas na. Makumikumakpay ngamin. Wan mama,
Isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipan ijay. Wan mama. Sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak ko mamot. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tanto intun maminsan mama. Wen iho. Bigatak ton nga gawid. Malam nga minan. Adamot imunag ako tiyay iti dakkel a balay. Ay kitaek man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taulag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini kadyong anapu daw a babae. At damanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sa balin sa dayto yan na. Nakitam ka dahin ti ibagbagak anapu daw a babae asin na labay ni Kadyong. Saan pa inanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kan kuana. Ha? Simangpit anak akutsay. Padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunan nga damanin mangsal salabay a sabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langa na ti disente. Ngam no ni Kadyaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kadyong akwasit adi naktupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka, amartapan na ka. Saan na pa yung imbaga? Ngam imbaga man nakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, no saan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka iti dakkel abalay. Ay, imbaga no pastrakan da ka. Kat kanayon anak karikap tigay, alandam. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimit lang ti inalak alalaki kadwayaw ditoy? Nasingpet manong, nagagitpay. Amom ka di, idi naulawak. Natarantaan ng tulong kanya. Sa anak nga rin nagkamali ang nangalakan ko na. Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Ididamo ngay may kami kanimanang Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak. Angin mo kunana, managtulong ka no ti taga-away. Kasta gaya Manong. Maay-ayo akan ko na. Itaman pa yung ibagang mga dapakay aywam alalaki ading ko. Ni Manong Mat. Dakas ka di? Nasingpet ni Arcadio. Nay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anak kitak ti anak mo ani Kadyong ijay. Inalada ka dwaday jay. Kasla katulong kan gwardya sa kanaw. Gwardya! Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamot ti kas iti anak mao. Tabay, anya ti problema iti anak kaw. Nasingpat kan nagagat ti anak kaw. Sa bagay, datayo nga inna. Oray adda diferensya ti anak tayaw. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Ay wan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadawt kan balaw. Nasa ni Flora, nga inalada ka ni Kadyong akas hardinero ken gwardya ijay dakkel a balay. Anya? Kaya't da ahardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno adda mo trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak tuman ni Jeda Kalabalay. Ibagak asyak ti sumukat kini Kadyong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini Kadyong akurang-kurang. Ket armek to ti ibagbagaman na po daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw.
Ipakitam analalaing ka ngem ni Kajong. Sigurado akayat daka talimpyo ka atao, anak ko. Saan akas kini Kajong akurang-kurang? Ket armak to ti bagbagam anapo daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing ka ngem ni Kajong. Iti anyaman nga ang gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel a balay? Daytay tati isa ganaak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kini Arkajaw. No kasano anakastrek iti dakkel a balay. Ta isumet ti aramidem. Anya ka di dagit na insangpet mo, Manong Arkadio? Presko a prutas kanat natang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am. Nagsingpet ka ket din, Manong Arkadio. Nangisangpet ka pa'y kadagit na. Kayat ko nga main asaan kan a maulaw pay. Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arkadio. Aglading itaklakit di. No adadakas a mapasamakan ka, ma'am. Apay, ket di nakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idi nagulaw ka. Nalidayak. Iso nga inyalaan ka kadagita. Barang sumalunat ka. Agyaman unay kan ka, Manong Arkadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag kaunay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito irwar ti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka dito ibagam iti busko. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagaak luko. Ay, inakpay damagan kan ni ma'am. No kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pay. Una, no kaya't nakasarita ti kas iti panagrupropam. Anya, salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamot a pagaramidan iti dakas ti buskaw. Makita mo ti saan mo anakit kita. Naa, timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel. Kan mangibaon kanyak. Adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibagana kan ka. No anyaman ti bagana. Pastrakam tadan ka. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutilay bagbagana kan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arkadio? Di nak mapagaramidan iti dakas. Tadak diti unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inakibaga nga amunag. Sige, Manong Arkadio. Agurayak laeng dito'y salas. Amunag ka kanawon. Kuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin buskan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom. Umunag kan. Tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag. Ibagam nga agawid akon. Numalpas mo nga ibagat ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamo mo agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anakastrek ni Kajong ije dakkel a balay? Ay, jak amaw kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ije dakkel a balay.
Saan kumat nga ibagbagang ang nanayawn? Dumteng to ti panawan ngagpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat da ni kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot, no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka dakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gatgatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-ited da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Angie ti presko a protas. Kasta aya. Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Angie. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Angie. Kasta aya. Sige nga, Rod. Umawag at tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay mama, adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla kanu asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di mama. Adan adlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayo kano ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kuana. Ngam saan amabalhin? Saan ka di? Di tay ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adatanig ti biyag di kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken itala nakita arimanyag ti rupa na mama. Ngam numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kas jay aklase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka di ti maipaikukan ka, Manong. Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo. Hardinero? Adamot na hardinero ni Manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit a Kajong? Saan mo't a kwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaubing agsasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagrebangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, Manong. Narigat mat na ibagak asaan. Agyamanak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak tumanin. Asino ka di tinakitak anang salabay kenkwana? Kunada mait, anabiit ka no anapan tikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kan kwa nanang. Desentemot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni Ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagal. Ngam, sikreto tala ang adwa daytoy. Arcadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Angie. Ha?
Sana ka maikari manang? Makita lang ang naragsak ni ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa ti panangasikasom ken kuana. Ay, saan mong ibagbaga takababain manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, numaamuan na tiriknak kankwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran Arkadyaw? Apay ko maakagurak. Ket awan mat basol na kanyak, manang. Dinamag ko ngamin no napatig ka kenkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin, tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arcadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak kariknaak iti kasjay apanangipatag. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit. Uray saan na nga ibaga apatpat ganak. Mariknak kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga. Takunana, asaan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali ti panirigak iti biyag. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti adal. Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am. Kaya't ko ang naragsak ni Arcadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya? Arcadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga Anya ka di day jay manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta napudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di day manang. Uy, padasok nga ipalapal ti ayat ko. Barang no may salat. Mumot asawon day tanya. Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka no. Mabainak mat ngamin manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Kayat mo ka di maunaan na ka. Ay, jak laki di palubos. Aday jay nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Nya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumi-kumak kadagiti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. No day tag ka matigagaram. Ay, agawid ka. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa. No kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidam. Lukatam kunak nay. Inapay damagan ni ma'am, no kaya't nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie, makita makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban, saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas iji unag, taynak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Taynak ibaga. Ayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am.
Tainak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan, tadanggak no anya ti bagana. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sa mata pagdatunan, ma'am. Sa anak apa isagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminumot basit ah. Sana kasken ka ngawan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom iti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak. Limpyo akmat. Sa anak mat asadot. Tisadot, tisaan alimpyaw. Dita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawa taon. Anya ka di ti gagara, Manong. Kaya't ko kumangayab rasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong. Ay ayaten ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusek ti bitwen, taubunak nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kayat ko nga ibaga itata na sa papay. Lipate mo dayta marikriknam. Kaya't ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Naingal ka, gapu iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, sana na maulit. Ikanak kumapay ti may sagundaway. Lading itak, ngam addan ay ayata. Ay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka iti gate. Kaskalaan niya nga agmandar. Itata kasarsarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulok. Apay napudot. Ay, agawid ka. Tayong kagdigaws. Sa anak amang rabrabak. Amumaya ti mang rabak. Mangloko ata iso. Sasawam. Kwasit. Dita ka man laingan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamag. Binasted nakmat ti sinalbag a babae nanang. Ada kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko na. Sino nga tati ko na nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko dahi akwasit? Amangan no subsubukan na kalaang ti babay. Kasta nga tananang. Di na kayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Dayta ti bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mat nga rod amabalin nga ikatag nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun, apay nga agpupudot anagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No ko mamaikariakan ka. Siya ko mati mangaramkan ka. Napudno ka kadi iti ibagbaga. Iti amin na pusok, ma'am. Ay ayatan ka. Gaputa sa anak ang maikari. Italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintegan ti tunggal may sangagragsak. Baknang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikari akadikan ka, ma'am. Amo ti apaw. Ti kinapudnaw. Ti panagayat ko ken ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang.
Isula ang tinakarik na ak iti kastoy. Kan may sa, kayat ko anaragsak ni Arcadio. Nanapod no kanya, ayatan na nga uray amuna ti kasasaad ko. Ay, una, panagkunakot na pudnukan ka ni Arcadio, ma'am. Kat no talaga anapod no, kidawak nga kalay sa kamin. Ay, sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanon nga, no saan ang nakasagana ni Arcadio? Dakkel ti urnong ko iti bangko manang. Jakmet la maitugot no anyaman ti mapasamak kanya. Nagawid ka matbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amaw. Uray siya nga ron nanang. Diyak ninamnama amakayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Unanang, ket isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo. Idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaag. Saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amangan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ading ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba ka. Anya dayta, ading ko? Da kamin kin ni Arcadio manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amo na ka din ti kasasaad mo. Wen manong, imbaga. Kahit kung nga ibaga, adi ka ko mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan laeng nga ayat ti mariknak kini Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko abihang. Kayat ko anaragsak ni Arcadio manong. Anya, ipulang ti bukod mo, biyag. Anya ka din ti sasawam, ading ko. Amukon nga dataning ti biyag ko manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di iti anya ti pagsaritaan ta. Maipapan ka na kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Uwan, sir. Ngam, agurnungak pa'y para iti kalay samay. Kidawa ka di mo saksaktan tirik na, wen. Amumatan ti kasasaad ti kabsat ko. Sir. Nangruna no saktan to tirik na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor ataning na. Sir? Amok nga impudnunan. Iso akid dawak adi mo saksaktan tirik na, wen. Iti kasta kasasaad na. Masapul nga road ang naragsak. Iti nabat-bati pa yung aldaw na iti lubong. Agayan ayatan da Angie kan Arcadio, mama. Napudno nga tamat la dahit ang Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na, ti kabsat mo. Kinasaritak, mama. Madlaw ko anapudno, Mike. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan di makaamo iti magastos iti kasarda. Uwi na, mama. Iti kasta, daitan ti regalo ta. No anyo ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamo amang iset iti amin. Kapinanom ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang.
Katulong ak laeng, nana. Apay ka, day. Di na magkulaang tada ka nga di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kas lang amin kaing-ingas yun ni Esteban. Kapin anuyo ka, day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita ken ni ma'am. Wan, imay ditaw. Kayat na ti sumrekmet a hardinero. Ha? Nalalaing ani Esteban talimpyo ataaw. Saan akas kini Kadyong nga da kurkurang na. Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas hardinero. Apay adi na kinayat ti anak kaw kat nalaing mal. Kabailan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie. Nga oray mabalo ka adagos. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kuma ati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kuma naragsak ta. Kat nanaman ta ti sam-8 ti ayan ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? No mapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atub ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo. Isu nga rod nga imbagak at ti agdama ti panunutan ta. Saan kat at tinaliday taw ang mapasamak. Adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, kabilaang iha. Makumikumlat ta iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha. Basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam, iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman ako na kada kayo. Kasta ti panangipatagmikan ka, iha. Agyaman ako na, Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama ken Manong iti kasarta? Ha? Regalo kunam? Saan pa anak kaurnong iti aramatan ta? Da Mama ken Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo kan mamam ti makaamo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasartan. Kababain da ito'y Angie? Isudakit din ti aggasto? Saan kang agbabain? Tay kunakon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Ngam, da kayo mat ti aggastaw para iti kalaysata? Kababain da ito'y Angie. Isudakit din ti aggastaw? Saan kang agbabain, Arcadio? Tay kunakon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Ngam, da kayo mat ti aggastaw para iti kalaysata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa regalo? Kunada a regalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasayaat kayo unay.
Iso siguro, abin bindisyonan na kayo ti Apo. Gapo iti kinasayaat yo. Uray si kamat Arcadio. Nasayaat ka. Iso asika ti pinilit nga inayat. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, hane? Kaya't nakadi nga ipasyar ije balayo, hani? Basit laang ti balay may. San akas dito'y balayo adakkel? Uray basit ti balay. No nasayaat lakit di at tao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang matadya basit. Ala, intang arudan. Nagpaalaak kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dagiti paboritok dagiti yani. O sige, intang arudan ije balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyaman no umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asidaglaang mat ditoy. Inak mo't mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan, May. Ma'am, Di da ko maawagan iti ma'am nanang. Angelatan. imbag mata kinayat mo ti anak ko, Anjay. Nasingpet kan nagagat ni anak yun, nanang. Saan ko apagbabaw yan ti pan nakirelasyon ko ken kuana. Ay, agyaman akmat no kasta balasang kao. Ti ammo may katsan kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na, nagsaya at kalakit din balasang kao. Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Anjay. Kas kala anghel. Nagsingpet ka ngamen. Una yan, nanang. Ay, intayon to iti syudad, nanang. Intayo mangala iti papeles mi kin ni Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamo iti amin, nanang. Imbag man, takinayat jay amo ni Kajaw ti imay ijay balayaw. Ay na, nasingpet na talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha? Husto ka day tinangag ka. Agbalin amanugang kunamsamag. Wen kaka, dandanen ti kalaysada. Isagsagana dang arudan. Agtagtagainop ka at ngatal daw. Kasano kumaakayat dati anak mo kas jay mag. Anya akas jay mo ti kayat mo asawan. Binasted nanto pa'y tilimpyo nga anak ko. Jay tulakot anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga ro ti anak mo ano kasta. Ang pudnaw ti bagbaga. Pudno nga tati imbaga ni Flora. Nga agayan ayat kanundaan di kan Kajaw. Mamat pa, ti ka matitibag, baga da bakit? Di naktupay kayat, di tukid din kwasi ta kajong. Day tamat nga raw ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti day babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan na pan ijay balay da Kajong. Anya? Napan ni Angie di balay da kajong? Un nga raw, nakitak akadwa da jay katulong ni Anjay. Sinalbag. Agpay sunsakit di Apay ngay anapan da di balay da kajong? Saan nga ta anapandalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tatingamin singasing ko, kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar kan reception. Sikalata, madam. Ngam adam baboy kaw.
paparti tayo mat ditoy. Tapno adamat maangay apadaya ditoy lugar may. Di na kun awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laang ti awag ta iti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Si Kalata abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Wala balayan. Ada ngamin baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad. Dito'y dan ang makidaya. Wala balayan. Ado ngamin ti kakabagyak asaan ang makapan di jay syudad. Imbag ta nasabat ka ditoy, Petra. Anya ka di ti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mal. Awisan kayo kumanga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte da ito'y abulan. Makidaya. Anya ka di nga okasyon. Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan resepsyon ni jay syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya? Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo. Kinayat ni Anjay ti anak mo. Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may nga ayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jay laeng ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang uray no kasta. Awisen ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat, inton agpadayada ka diyong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan. Na-acceptar mo ka din nga inatiw na ka ni Kajong. Anya ba ngay? Agkalay sa damatan. Awan mabalin ko. Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka di ti plan-planwam nga ramitan. Jak payam mo. Ngam ipakita kini Kajong adi nakpayla inartapan. Iti anya awagas ti panangipanaknak mo analalaing ka ngam isaw. Day ti planwek nanang. Ay nanak ko, lipato mo ta inawis na tamot ti inana. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw anak karagragsak da Kajong kunti asawa na. Un nga rod nanang. Anya nga tati adda kini Kajong nga awan kanyak. Apaya binastignak ni Anjay. Ay katisuda siguro at inaituding iti tunggal maysa. Sino nga tama tinaituding para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta Kajong. Bus na, nagbalinkit din nga asawa na. Ay, kaano, kan kasanuak nga tamad, makaasawa. Ay katamangan nupadang betla ang agtaltalo nati matumpongam. Saan nanang? Mangsapulak itikas kini Anjay. Anjay ipanakkel kumat kumaa. Ay naanak ko, nagsayaatan ngay no makatumpong ka iti kaskin ni Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taksi a pagbiyahe na. Mayat nga agpaisoday ta, mama. Adan makuna apagsapulan na. Mayat a talaga. No kayat dati mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat na timapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamat gayam ko di driving school amang isurukan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da itoy. Isu nga namnamaet nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita harden. Nabayag ka din. Wan, sir. Danda ni umunagdayjayan, Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. Kasi amalpas nga aglinis ijay.
Iso tagtimplay ti gatas ni Angie. Imbaga ni Ma'am Anjay, asaan nan nga itimplaan yung agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir? Nagasat nga rod ni Angie no kasta. Tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing asikasuan ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut day ta relasyon. Wan nga road, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikat ti mangad nga ni. Sikat ti agadan. Saan kat asya? Kaya't kung daak akanayon iti sibay mo. Amangan numaulaw ka manen. Adamat ni Manang Elisa kadwa. Mayat nga agpayso no amom tagmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat ta papanan. Sige, nuday tati kayat mo, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam a taksi. Di mo kadi kayat, hani? Apaya ka na yun na makitak arumwarte anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo dinamagkankwana kaka. Adayuak nga main. Pasanay makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnana iti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kadwa ni Anjay no kasjay arumwar. Agmay may samag. Damagag to, no makapanak e jabalay da. Ibagamtuman mo't kanyak no apay. Apay ka di akasla ka na yun na sipsiputam ti anak kaw. Ngamjay anak mau, nakitak amakiin-inom kadagiti sanggar alalaki jay tsanggay. Nay, imbag ta nasabat ka anak kaw. Adda ka di bagam nanang? Dinamag ngamin kanyak ni Kapetra. No apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan yu idan nga italtalak, nanang? Agad adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Kasta ka di anak. Ay imbag man. Ay ada ka di inaramat mo anagadal. Binayadan dan, nanang. Iso nga impas ko, takababain mo't. Kat, ammom ka din ti agmanehaw anak. Nanang. Anda pa yung lisensya ka, kas driver? Nagbiitay na anak ko. Kaano lang di pa nagasawa yaw. Ita, ammo maun ti agmanehaw. Nga rod nanang. Ay na, diferensya latamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbagbagwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigata na kani. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Mayan! Agdiritso aki jayang tilugan. Ani, patibkaram ti pakinakam mo. Lumaban ka. Pero gusto'y, hani. Ay, saan ka sumuko? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da itoy? Manong, anda kami kan ni Angie dito sa ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, tanaka-dextrose kan naka-oxygen. Inakpay kitaan. Hawan ngamin signali dya unag, isuarim warak. O sige nga rod. Asino ka diti kinastaw iti cellphone, iho? Matartakan takamat. Ni Arcadio, mama. Adada ka na di ospital. At Diyos ko, kumusta ka no ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na, mama. Ah, Intan di ospital. Yan, anya ti ko na ti Dr. Barok. babaan iti resulta ti laboratory. Aginaw ka nun ni Angie, iso ana ulaw. Ay, kunaklakit din niya itayon.
Kabaalan na nga tati agsikog. Napigsa ti pakinakam mama. Kabaalan na kanaw. Ang mga numarigatan nga aganak. Dahita nga rutim bagakan kwa na, mama. Oh, sige, tamapanak iti ayan na. Sige, mama. Tayo nakpay gumatang iti kayat na akanan. Adda awit ko barok. Ala, mapantan iti ayan na. Kumusta kan iha? Pinagdanagnak iti husto. Apay ko maamadanagan kayo, mama. Kastoy gayam ta ginaw. Ammom nga aginaw ka? Saan ko kung mga ibaga kada kayo? Tapno surprise. Ngam, naulawak mat ngamin. Nadili ti binulan ko. Iso nga amok, mama. Ay, pilya ka talaga. Angam kabaalam ka diti agsikog, iha. Kabailak, mama. Masapul nga da ibatik akasukat ko. Noan yaman ti mapasama kanya. Saan ka kumang agsao iti kasta? Mama, uray saan tayo akayat? Di tayo ko mapagladingitan dagiti na ito yang ama pasama. Addan to na pukok. Madanaganak. Ang mga numarigatan to ti kabsat mo into naganak. Bilibak mo't itikabsat ko, mama. Amo na nga agpagganti biyag na. Ngam si tuturad na nangawat. Isu nga rod ang madanaga na kiti mabalin na mapasamak, iho. Ura siya, mama. Sigurado ang marigatan nga agsikog. Nang runa nung madanon ti panaganak na. Addan to pa'y dagiti nasalunat nga ganak. Marigatan da pa'y. Kasanon tulaangan ni Angie. Intundumtang ti panagpas ngay na. Nakurang asyam abulan ti urayan tayo. Taginaw maten. Basapol apatib ka rin tayo ti pakinakam tayo. May papan iti dayto abanag. Dayta ti bilin ti kabsat mo, iho. Mabalin mo ka nun ti agawid. Kung ti doktor. Apay nga rin analiday kan. Kung ngamin ti doktor. Amasapol ka no ti anad. Gapo iti kasasaad mo. Amin kayo lakit din kat madanagan. Tuladin dak ka di. Gapo iti panagayat ko kada kayo. Kayat ko ang makaibati ak iti pakalaglagipan nyo kanya. Ha? Pangaasim kumamot Tasaan ka ngagsao iti gasta. Saan tayo kumangagbalin ang managing bubukod? Noan niya ti mapasamak. Awaten tayo latan asipupuso. Sapay kuma. Takaskan katikinatib karti puspuso me. Ti panangawat kadagiti paspasamak. Ti mang palagan itirik na. Ngam no saan mo nga awaten dagiti pasamak. Marigatan kalakit di nga agad jas. Para kanyak. Na isang sangayan ka. Si kalangarudan ti adda iti kasta kasasaad. Si kapay tinatibkar. Agsipod na inawat ko ti mabalin ang mapasamak. Tano ang sanuungak iti suling agladingit. Ad-adda ang maidalita. Nay, si kamot gayam Flora. Na ospital kanumot ti manugang mo. Naulaw, taginaw nga men. Nakapsot siguro ti bagina nga aginaw. Aginaw lang, maospitalan. At dagayam sakit na. Ang dayawag kit diya, tauray at sakit na. Kayat na pailang nga isarangat ti salon at na para iti ang balen nga anak na. At sakit na. Imbag tadi nalinapdan ti panagsikog na, no at daghayam sakit na. Dayta ti pagkitam anasaya at nga asawa. Kayat na nga da ibati na iti asawa na, no adda man bilang mapasamak ken kuana. Ay, saan ka maawatan? Anya ti kayat mo asawang? Maawatam to, no mapasamak ti ibagbagak ang mapasamak. Ho! 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 San ka nagtry, Anwang? Ay,
nakigtot itilugan na nagsarteng ka nagbusina. Pasensyakan, Manong Esteban. Ah, Nagtry mo tang tinwang mo, edi nagsardang tilugan ka. si kaamit gayam dayta sinalbag ka. Ah? Imbag ta dinak intaray tinuang ko. Oh, akin lugan dayta in manihom. Saan anaruam tinwang mo ang makangag iti busina tilugan? Iso nakigtaw. Amumunti ag maniho? Nasursurok mo't Ay, papanam ka day. Apay nga ukod mo tinwang mo. Inak kumailugan ni nanang iti pasagad. Ha? Saan nga mi na makapag na? Ipan ko kumay di ospital. Ano ni nanang mo? Naigalis, ket natulid. Nadangran sa amot ti patong na. Sana makapag na. Sige, hintay di ayan ti madanon tilugan. Tulungan ta ni nanang mo, tay pantay di ospital. Agpaiso ka di. Awan nga min kwartak apangarkilak iti tricycle. Ala, intan, ang mga no adadakas pa'y ang mapasamak ka ni nanang mo. Sige nana, agsimpa kayo ni tilugan, tay panda kayo di ospital. Itulod na kami ay baraw. Ay imbag man, tayo may kadito'y pakadanunan tilugan. Amangan nga may numarigatan kayong aglugan iti pasagad. Nungay bigla nga agtaray tinwang amang iguyod iti pasagad. Ay, agyaman kami baraw. Nagsaya at kagayam. Kasta ti rumbang ka datayong agkakaaruba, nana. Datayo ti agtitinulaw. Kastan tumot ti aramidan mi baraw. Nung amin daduma kat adama di agalad may. Nalaing kami nga umapal. Ay na, sorry baraw. Numaminsan, awan na saya at ngait den ti apal, nana. Ti apal, kat pagsakitan na laang tinakam. Kanayon mo ti overtime mo ngagpasada iti taksay. Naladaw ka asimmang pet iti rabi Dakelan ti tiyan ni Anjay. Umadani pa iti kasangay na. Kabulanan na ngagpaiso into numay abulan. Kasangay na pa'y gayam. Iso nga aggagawaak. Tapno isa ganaak ti panaganak kan kasangay na. Nabayag basit na saan nga imataki ti marikrik nana. Ngun nga ron manang. Sapay kuma. Tatuloy-tuloy akasta. Masapol amag na magna. Tapno mawatwat. Kat saan amarigatan nga agana? Inak awisan, takadwak amak na. Ay, kitimpla pa iti gatas na. Maiparit mo't ngamin kan kwa na ti kapay. Inayadan tala ang timag na. Kalpasan na. Agsubli tayo jay balay. Tainak manan agpasada. Kabailak ti magna nga oray siya. Mabalin mo lat ti mapan agpasada. Diyak kayat nga agmay-may sa ka iti kalsada. Di tayo laam mo Ang mga nuagulaw ka. Kasanon no siksi ka. Unay lakit ti danag mun ay hani. Aywan gayam. Kayat ko ayunay-unay kan ka. Anya day tangay unay-unay mo ako nam, honey? Sapay ko ma. Tano kasano ti panagtungong kanya. Kasta ka kumamat iti agbalinto nga anak ta. Siyempre, honey. No kasano ti kinapatag mo kanyak. Kasta mo't ti anak ta. Marigatan ak ngaminan. Kayat kun kaginana. Ti anak tanto ti pakalaglagi panyo kanya. Iso ti ibatik akas lakasukat ko. Anya ka din day ta asasawam, hanay. Intun umay abulan ng ti kasangay ni Angie. Saan ka din nga isumuti imbaga ti doktor? Panaganak na mama? Wan iho. Agsagana tayo para iti kasangay kan panaganak na. Kasla double celebration na mama. Wan iho. Sorpresaan ta ni Angie. Celebration ti kasangay na, kan ti panaganak na. Babaen sa mo ti anak na. Isumo ti resulta ti ultrasound. Day tamo ti bagada iho. Babae ka no ti apo ko. At ganto basit nga Angie tayo.
Arkadio, agring ka. Nasakit ti tiyan ko. Ha? Nasakit ti tiyan mo, anay? Ay, kasangay mo ita. Happy birthday, honey. Agyaman ako na yani. Anay ko, mapanta ni hospital. Ha? Talaga, nasakitan ti tiyan ko. Sige, tayo nakisagana tilugan. Sublian ka inton madamdama. Apaman amay sagana tilugan. Manang Elisa, pakisagana ti alaan mi di ospital. Wan, umayan! Agyaman nak. Hello? Ay, sinapsapa mo timawag, Barok. Agpaluto ak pa iti sagana para iti kasangay ni Angie. Mama, adda iti libur room ni Anjay. Marigatan sa. Anya, agpas nga iti kaaldawan ti kasangay na? Awan nga ron, mama. Nasapa nagsakit ti tiyan na. Inyag ko adagos dito ospital. Adda jay libur room. Sige ta, umayok ni Tan. Iyawag ko di opisina saan nakasumrek. Sige, mama. Urayin da kayaw. O sige, bye. Di kay ko maagladingit. No, anyaman ti mapasama kanya, mama. Adan ton anak ko nga ibatik ka na kayo. Anya ka di day ta sasawa mo niya. Kaya kunti agina na, mama. Iso ngayon ka gumag tinagsikog. At no, adda ka sukat. Hindi ka kumagsaw iti kasta, Angie. Saan tayo ko maapagladingitan ti mapasamak, mama? Diyo ka di kayat nga agina na ako. Ijay, awanin ti sakit kan ringat. Agas langan ti mangbibiyag kanya. Iha. Mama, medyo nabayagan iti delivery room ti asawak. Barok, agtugaw ka pa. Ay. Ada maulaw ka mangkitkita kan ka at tumakder kan tumugaw. Agnervyusak matan. Hapay nga nabayagan. Ay. Ha? Iso ka di daytan ti doktor, mama? Congratulations. Ah? Babae ti maladaga. Lading itek. Oh? Awan gasat ti ina. Anya? Anya. Ah. Ay na, nakaay-ayat ng ubing ni Baby Angeline. Makapareho nga rod, mama. Barok, mapan kami ni Amerika. Hmm? Saan mo ko maabaybayan ni Angeline? Kanayon da kadtong ipawitan iti paragatas ken paradaya perna. No sa dino man ti ayan ita ni Angie. Nalabit ang maragsakan amang kitkita iti kinaragsak ti anak may, mama. Ayabam to ni abalayan iti vacation house. Tapno ada kadwayo ang mga sikaso ka ni Angeline. Ma'am, kasanuak ngay mo ton. Agawid ak ka din. Saan, Elisa? Agyan kalata ditoy. Ipawit minto ti sweldo. Ay, agyaman ak, ma'am. Kunaklakit din, no papanawon dakon. Masapul ang maasikaso na imbag ti apu ko ka ni Angeline. Tapno jak makabasol iti anak ko. Gapaw, iti naindaklan a panagayat na. Kinaykayat na tinangted iti kasukat na. Uray am muna, nga agpaggad ti salunat na nga agsikawg. No sa di naman ti ayan na ita. Ipasiguradok anasaya at ti masakbayan ti imbati na kadatayo nga anak na.